Dobrodošli, vljudno pozdravljeni. Prvo bi vas rad vse vljudno pozdravil, najprej v slovenščini, potem bom nekaj besed povedal tudi v angleščini za naše tuje poslušalce, kajti vemo, da imamo zdaj tudi nekaj občinstva iz tujine in kar me izredno veseli in zato smo tudi danes recimo pripravili dogodek, ki bo vsaj delno tudi v angleščini. Moje ime je Gašper, kot verjetno že veste, in izredno sem vesel, da se mi bo danes pridružil, oziroma se mi je že profesor Nenad Miščević. Profesor je redni profesor za analitično filozofijo na Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, je tudi nekdanji gostujoči profesor na Central European University in tudi nekdanji predsednik Evropskega društva za analitično filozofijo. Torej, profesor ima zagotovo veliko izkušenj in poznavanja iz same filozofije in nenazadnje se je tudi vedno ukvarjal s pojmom kozmopolitizma, ki mislim, da je danes še posebej pomemben. In živimo namreč v času, ko smo priča številnim pretresom in vprašanje pomena svetovne skupnosti je še toliko bolj pomembno. Odkar je leta 1795 Immanuel Kant napisal svoj sestavek o večnem miru, je vprašanje kozmopolitizma dobilo nove razsežnosti in pravzaprav se vedno znova sprašujemo o vrednosti univerzalnih ali sploh možnosti univerzalnih pravic. In v trenutnem svetu, ki je še toliko bolj razdeljen in ki je bil priča vdoru nekega zunanjega sovražnika, nekega virusa, ki je nečloveške narave in ki nas je pravzaprav popolnoma na nek način presenetil, šokiral in zaustavil nek vsakdanji svet, se zdi, da je to vprašanje svetovne skupnosti in povezanosti še toliko bolj pomembno. Tako da sem zelo vesel, da lahko pričnemo novo leto oziroma da je naš prvi dogodek v novem letu tako aktualen, da se ukvarja s tako aktualnimi temami in prav zanima me, kaj bo profesor imel za povedati. Tako da to je mogoče en tak čisto kratek moj uvod. Po koncu profesorjevega sestavka bo sledil še kratek povzetek v angleščini, zatem pa bom tudi jaz povedal še nekaj besed o samem sodobnem razumevanju kozmopolitizma, preden prepustim seveda vam tudi čas in prostor za vprašanja. Preden začnemo, bi še mogoče dal naši moderatorki Tinkari Tihelj nekaj besed, da tudi sama pove še nekaj o tehničnem ozadju in o tem, kako boste lahko zastavljali vprašanja. Še pred tem pa mogoče še nekaj besed za naše tuje goste. Welcome, I'm very pleased that you came, if you did. I'm very glad that Slovenian Philosophical Society is able to again bring forth a professor from abroad, this time a Croatian professor for analytic philosophy, Professor Nenad Miščević, and he will be talking about the concept and the problems of cosmopolitanism, which is extremely relevant topic in these days. After Slovenian part of the presentation, a shorter summary in English will follow, and I will also give a few words on the topic of cosmopolitanism in English. And of course, you can ask the questions in English, and we will have discussion then in English. So it will be open in this direction as well, because the Slovenian Philosophical Society tries to accommodate many different principles, also different languages in this regard. So from now on, we will probably look to be as international as we could be in the given situation. And we will also have quite a few interesting international guests in the coming months. Maybe more about this at the end of today's meeting. But for now, this is it. I will again switch to Slovene, and of course now I'll give the word to Tingara. Tingara. Ja, pozdravljeni vsi z moje strani. Zdaj kot moderatorka v bistvu nekaj osnovnih pravil, saj to smo nekako že seznanjeni z njimi. Pač po koncu bomo povedali, kdaj bo konc predavanja, lahko zapišete, če ne morete pač govoriti, lahko zapišete tukaj v chat na Zoomu vprašanja, lahko seveda zastavite se, unmutate in zastavite vprašanje. Poleg tega lahko tudi zastavite, se pravi za tiste, ki nas gledate prek Facebooka, lahko zastavite v komentarje pod videom. Zdaj mogoče samo še tole za naše člane.
se pravi Slovenskega filozofskega društva, bi samo prosila, da po koncu dogodka kratkih 5 minut še z nami malo ostanete, ker imamo ene par zadev pobiranja letošnje članarine. So hello, welcome from also I would like to say welcome to all of you, to all of our guests, our speakers, and so on. And I'll be your moderator today. So if you have any questions, you can ask them over Zoom, or if you are watching this over Facebook, you can also comment under the video on Facebook. So thank you very much. And this is all from me now. So let's just start. Mene veseli, zelo me veseli, da to predstavljam vama, ne. To bo večinoma v slovenščini, imam ene citate v angleščini, to domnevam, da ne bo problem. Evo, prvo napoved, kaj bom pripovedoval, ne. Znači, prvo je to, kaj sem se ukvarjal enih pol leta, to so tisti novi vidiki, tista nova prizorišča v politiki, ki pripeljajo nove vire za kozmopolitsko motivacijo. In pravzaprav začel sem s to krizo, ki smo vsi imeli, ne, vse države, to je populizem pa begunci, ne, nekaj, kar očitno zahteva nekakšno reakcijo ali prokozmopolitsko ali proti kozmopolitizmu, ne, ampak zelo zadeva kozmopolitizem. In samo o tem, to sem delal, to sem pisal, pol je izpadlo, da pravzaprav nove knjige, nove publikacije so se zelo obrnile proti drugem viru problemov, a to so splošni problemi, ko so podnebne spremembe, onesnaževanje in tako naprej. In kot gledaš skupaj te dve zadevi, zgleda, da imaš pravzaprav dvojno krizo. Ena je ta populizem in begunci, druga je ta splošna kriza, ki gre od podnebja do covida, do pandemije, ne. In zdaj prvo vprašanje je, kako te dve krizi funkcionirata skupaj. Dalje, naslednje vprašanje, ne, je, kaj rabimo kot kozmopolitski model, da bi to reševali. Znači, jaz bom na nek način predpostavil, da so problemi toliko globalni, da rabimo ene globalne korake za jih reševati. In je vprašanje zdaj, kako bi to moralo izgledati, ne. In je ta moje osnovno to, kar hočem povedati, je, da obstaja v literaturi, obstaja v politiki, obstaja paradigma Združenih narodov, ne. Obstaja tudi ta malo bolj idealizirana verzija Združenih narodov, pa veliko gostoljubja noter, tako da dobiš pol Kanta, pa dobiš Hannah Arendt, Derrida je imel o tem tudi zanimiv tekst. Znači, imaš paradigmo Združenih narodov, ta paradigma je globalna, ima ta kozmopolitsko eno stališče, ampak ostaje etatistična. Znači, to je pravzaprav to, kar Združeni narodi delajo, to so združene nacionalne države in gledajo, kaj bi lahko skupaj nacionalne države lahko naredile. Meni se zdi, da z temi novimi problemi, da model nacionalne države kot kozmopolitski model ni dovolj. Da je to dobra smer, ne, da te Združeni narodi so šli v dobri smeri, ampak da treba narediti korak dalje. In da rabimo nekaj, kar ni tako etatistično, ni tako določeno z nacionalno državo. In tu seveda se soočamo z vsemi temi problemi, ki jih poznamo, ne, ki so splošni problemi za kozmopolitizem. Prvi problem, ki je recimo zelo močen pri Kantu,
v naslovu njegove knjige, to je mir, kako dobiti stabilni, to, kar on imenuje večni mir, ne, kako se izogniti vojni, kako se izogniti malo bolj ostrom nasilju, ne. Prvo vprašanje. Drugo veliko vprašanje, ogromno, je distributivna pravičnost, znači razdelitev. To prvo, kaj mislimo, so dobrine, ampak tudi moraš razdeliti nekako vse drugo. Recimo tveganja, ki se zdaj postavljajo, podnebna tveganja, pol kako razdeliš šanse za zdravje, ne, to zdaj se vsi tega igramo z pandemijo in kot se grebemo za cepivo, ne, dajte nama cepivo, dajte nama ne. Spet je vprašanje distributivne pravičnosti. Znači imaš toliko in toliko AstraZeneke, ne, kako bomo to razdelili, ne. Pa lahko se menimo med Slovenijo in Hrvaško in Madžarsko, ampak kako boš se menil z Afriko? Kako boš se menil z deželami, ki absolutno nimajo denarja, da bi si plačevali, ne? Znači, to je ta, recimo, distributivna pravičnost glede zdravja. In seveda ta tretji nivo, ki ga je Kant videl, ne, to je globalna demokracija in človeške pravice. Znači, v 18. stoletju ste že imeli ene filozofe, ki so poskušali prodati model globalne demokracije. Najbolj nor je bil Anacharsis Clootz, on je bil revolucionar in je končal na tipičen revolucionarni način pod giljotino, ne, da so ga giljotinirali njegovi kolegi, ne. Meni izgleda nekako recimo na hrvaškem pa na slovenskem zelo slabo, da se levica ne more med sabo zmeniti, ne. Če to primerjam z časom Klootza, ni bilo, da se ne more zmeniti, ne, pa da se kritizira na televiziji, ker ni televizije, ampak namesto tega imaš mehansko rešitev, namreč giljotino, ne, ki je veliko bolj efikasna kot televizija. In je Bogi Klootz je tako končal, ampak on je recimo eden od teh prvih, ne, ki so noreli za globalno demokracijo. Mi smo zdaj imamo demokracijo v Franciji, ne, zdaj to moramo razširiti na celi svet. In to moramo zdaj, v tem hipu narediti, ne. To je glih v času francoske revolucije, glih v času terora, ne, in od tega časa do danes gre to vprašanje globalne demokracije. In to so svetovni problemi. Zdaj vprašanje, kaj z nami, ne. Znači, mi, kaj skod veli mi, onda mislim na te dežele, ki so meni blizu, prvo je Slovenija, ampak seveda pol Hrvaška, pa tudi Madžarska, znači 3 dežele, kjer ali sem delal ali delam, ne. To so male, majhne dežele, to so relativno majhni narodi, majhne nacije, Hrvaška je vsaki teden bolj majhna, ne. Slovenija ne vem, kako gre demografsko, ampak Hrvaška se zmanjšuje, ne. Pa tudi so to dežele, ne, ki nimajo posebne politične moči. In mi kot kozmopoliti tudi moramo zastaviti vprašanje, kaj pa z nami, ne. Znači, kaj, če recimo sprejmemo kozmopolitsko stališče, kakšna je vloga Slovenije v tem? In kakšno vlogo imamo mi kot, ne vem, Slovenci, Hrvati, tako naprej, ne, kot državljani majhne države, ne, v kakšnem smislu smo mi lahko kozmopoliti in v kakšnem smislu smo efikasni kot kozmopoliti. Evo, to so vprašanja, o katerih bi jaz rada govoril, ne. Problem je seveda, da so vprašanja ogromna in da to požre ogromen časa. Tako da ne vem, kako bom to naredil, ne. Znači, gremo po korakih, ne. Kaj je zdaj noče? Ja.
znači zelo hiter, ne, to novo politično prizorišče v primerjavi z klasično kozmopolitsko literaturo in antikozmopolitsko literaturo, imaš to novo prizorišče, a to je, da ti tujci pridejo blizu. Znači, če bereš klasike, če bereš Singerja, potem imaš to, da so tam nekakšni lačni v Afriki in mi, ki smo baje bogati, mi bi nekaj morali za njih dati, pa koliko boš dal, pa koliko je dolžnost, da boš dal, tako naprej, ne? Ampak sploh se ne pogovarjaš se z njimi. Oni so nekje tam, ne? Z begunsko krizo se to totalno obrnilo, zdaj so tisti, ki rabijo pomoč, ti so ti prišli tebi. Znači, šel je vlak, kjer so bili Afganistanci, ki je stal v Mariboru in si imel, ne, Afganistance, ki so rabili obleko, imeli so kaj jesti, ampak zelo so rabili obleko, ne. In je bilo to, da ali pomagaš temu prisotnemu tujcu, ali mu ne pomagaš. To je novi vidik v primerjavi s tem, kaj imaš v klasični literaturi. In je na tem proksimalnem nivoju, seveda rešitev je ta samarijanska rešitev, znači, da sprejmeš tujce, da sprejmeš begunce, prvo jih moraš nahraniti, pol jih moraš dati nekje, da bi živeli na teplomu, ne, pa da imajo kaj jesti, pa se začneš skrbeti za zdravje in končno, če pogledaš recimo to konvencijo iz Marakeša, če oni rabijo delo, če hočejo ostati v tvojih koncih, da jim moraš nekaj ponuditi, nekakšno šanso jim moraš dati. To je struktura kozmopolitska za neposredno rešitev na prvem problemu. Po drugi strani, seveda ti to lahko delaš, ampak s tem nisi spremenil situacijo, ki povzroča to vse. Znači, Afganistan je še vedno takšen, kot je, ne? Ljudje so hipermotivirani, da bi pobegnili. Libija je takšna, kot je, in če bi kdorkoli od nas bil v Libiji, bi bežal, ne? In bi sanjal, da pride v Slovenijo, ne? Znači, imaš te daljše vzroke, ne? In je, če iščeš te distalne rešitve, ne, na dolgi rok, potem dobiš te klasične kozmopolitske smotre, znači kako dobiti globalni mir, kako rešiti distribucijo, ne, kako končati, znači, globalno bedo, revščina, lakota, zdaj so v modi bolečine, ne, in kako ustvariti globalno demokracijo in človekove pravice nekako razvijati. Pol je prišla druga skupina problemov, ne? Novo politično prizorišče, znači, če danes berete, kaj se navaja kot problem, ne, kozmopolitski, je recimo zelo ekologija, ne, problemi tega, kar se včasih imenuje antropocen. Jaz se ne strinjam s tem terminom, pa vam to lahko povem v diskusiji. Ampak recimo, če pogledate tipično dobro publikacijo Združenih narodov, to je Human Development Index za leto 2020, ne, boste dobili vse te, znači ekologijo, podnebje, bolečine, zdravje in tako naprej, ne. In spet imamo ta isti problem, ne, da en del teh problemov je blizu, drugi del je daleč, ampak povzroča te probleme, ki so blizu. In zdaj imamo pritiske iz dveh virov, ne. Prvi vir so ti begunci in populistična reakcija na begunce, drugi vir so ekološki problemi, ti tipični problemi antropocena, in to, kar je meni pomembno, to, kar hočem nekako dobiti v tem predavanju, je, da ti pritiski konvergirajo. Znači, da te naše dežele, relativno razvite dežele, ne, one so tarče dvojnega pritiska, ne. Znači, imaš oddaljene probleme, ki podpirajo begunsko krizo, vojne v Afriki, Afganistanu,
in tako naprej, in oddaljeni problemi, ki podpirajo podnebno in znači pa pandemije, pa vse skupaj, ne. Znači dvojni pritisk iz dveh virov in je nekako imaš občutek, ne, ko to vse skupaj gledaš, da ti pritiski končno konvergirajo, ne. In da zahtevajo dvojno spremembo. Ena je sprememba našega sistema, ne, znači da se spremeni Evropska skupnost, da se spremenijo razvite dežele, vsi se zavedate, da bi se Amerika morala spremeniti, pa se noče, ne? Ampak podobno bi se morala spremeniti Rusija, če hočete imeti malo več pravičnosti. Znači eno vprašanje je, en pritisk je to, da bi spremenili to veliko domačo sceno, te razvite dežele, kjer se počutijo doma. Druga, še bolj močna zadeva je to, da imaš nerazviti del sveta, to je verjetno 2/3 sveta, in da tamo rabiš ogromno globalnih sprememb, če hočeš, da vse ti vzroki konfliktov in tragedij, da ti vzroki zginejo. Tako da je to moja nekakšna diagnoza s tem novim političnim prizoriščem, ne, kako izgledajo pritiski, ki iz njega nastanejo. Ok, zdaj moram iti dalje, ne. Znači, to, kar hočem na hitro vam povedati, ker ni časa, ne, znači to, kar imajo Združeni narodi kot projekt in to, kar je imel Kant, kar je imela Hannah Arendt, da to ni dovolj. Znači, imaš en zelo zmerni ideal in izgleda, da je ta ideal preveč zmeren. In jaz bi to dokazoval v predavanju, če bi imel več časa, tako da bi vam bral koščke iz publikacije, znači kako sami Združeni narodi, kot publicirajo nekaj o tem, kaj bi trebalo narediti, ne, kaj predlagajo, da bi se moralo delati. Znači, recimo, ena ideja je, da to, kar rabimo, je to reinterweave environment and economic development. Ne? Responsible well-being for people and planet is about internalizing environmental and social costs in the true value of goods and services. Ne? Kako boš to naredil? Ne? Pa veli, rabimo družbeno kohezijo in ublažitev neenakosti. In ta socialna kohezija in ta ublažitev neenakosti, oni so pogoji. Oni niso samo nekaj, kar je prerequisite možni, ampak to je nekaj, kar aktivno pomaga človeški razvoj. Ta družbena kohezija veli requires vertical and horizontal trust. Znači, mi kot Slovenci moramo zaupati vertikalno večjim celotam Evropske skupnosti, mi kot Slovenci moramo ponuditi zaupanje mikroregijam, znači Štajerska, Primorska, Gorenjska in tako naprej, ne. Znači, razviti to zaupanje, vertical and horizontal trust, moramo enhance social cohesion, mitigate inequalities. Ne? In seveda, če to bereš kot resne predloge, je prvo vprašanje, a je to možno znotraj državno usmerjene etatistične politike, kakšno uradno priznavajo Združeni narodi. Ne? Znači, ta nova knjiga, Human Development Index 2020, ne? Kako bomo širili človekove svoboščine in pravice in kako hkrati olajšamo pritisk na planet,
pa veli, to storimo tako, da povečamo pravičnost, vlagamo v inovacijo in v ljudeh poskušamo vzbuditi občutek odgovornosti za naš planet. Je še tega, ne? In pol pravi, v boju proti klimatskim spremembam posamezna dejanja, niti nacionalna dejanja ne bodo dovolj, da bi nam olajšala pritisk na planet. Ja, čakaj, pol je to, kar rabimo, je transnacionalna globalna iniciativa. Tako da Združeni narodi sami v svojih publikacijah povejo, da model Združenih narodov ne bo dovolj. Znači imamo dokumentacijo iznotrni, tako da, tako kot je delo v Arkibuđi, ne, da pogledaš Združene narode, pa pol to kritiziraš, gledajte, ne morejo oni, nego pogledaš, kaj oni sami trdijo, kaj bi trebalo narediti, ne, in vidiš, da to Združeni narodi takšni, kakšni so, ne morejo narediti. Ne. To je, recimo, absurd, paradoks, ki mi izgleda zdaj očitan. Ne. Imam več tega, ne, znači eno je recimo claim demands of equity, ne, inequalities in empowerment are the rule of environmental problems, znači rabimo equity. Kako dobiš equity v državistični ureditvi? Ne, če lahko vsaka večja država blokira vse živo, ne, to ti ne povejo. Zakaj ti ne povejo? Zato, ker jim je očitno nerodno. Nerodno jim je povedati v publikaciji Združenih narodov, da to, kar Združeni narodi ponujajo, oni sami ne vidijo, kot da bi zadoščalo. Ne? Znači, model, ki ga rabimo, je model, ki bi bil veliko bolj diferenciran. Recimo to, kar je David Held opisoval, da imaš multi-layered governance, diffuse authority. Multi-layered pomeni, da imaš recimo poddržavne regije, Štajerska, Primorska, Gorenjska, tako naprej, ki ima vsaka svojo avtoriteto in svojo politično moč. Imaš nekaj malo na državnem, a prestani pomemben, pol imaš naddržavne, ne? Lahko bi imeli eno malo konfederacijo centralnoevropskih držav, ne? Znači malo višji nivo oblasti, pol dobiš to, kar imamo, to je Evropska skupnost, ne? In pol greš od teh skupnosti, lahko bi imel afriško skupnost, azijsko skupnost ali kaj že, ne? In greš na svetovno skupnost kot celoto. Znači, to je prva. Multi-layered governance, diffuse authority. Vsaki od teh ima svoje forume, ne? Tako da dobiš mrežo demokratskih forumov, ki gre od zelo lokalnega skroz do globalnega, od Gorenjske do sveta kot celote. Enhanced political regionalization, to je to, kar sem jih opisoval, in na koncu nekaj, kar bi bila nekaj, kar bi izgledalo kot vojska, ampak ne bi bila preveč vojska, znači ne bi imel svetovno državo za svetovno vojsko. Imaš namesto tega, imaš establishment of effective, accountable international security forces for the last resort use of coercive power in defense of cosmopolitan law. Ne? Znači minimum. Ne? Ta model, ne? Znači multi-layered governance, oblasti na velik nivojev, ne? Diferencirane oblasti na velik mednarodnih, podnacionalnih in nadnacionalnih nivojev, pa vse to zdemokratizirano, ne? To je ta model, ki ga rabimo. Jaz sem o tem pisal, pa sem to primerjal z drugimi modeli. Tu sem samo vzel ta model bolj državni, naši Združeni narodi, pa Kant, pa to. Ampak lahko to primerjamo z drugimi modeli, ki so ponujeni v literaturi, naprimer modelom svetovne države. To zdaj ne moremo v predavanju, ampak lahko to delamo v diskusiji. Ne? In nam pol ostane to naše zadnje vprašanje, ne?
a to je kaj pa mi. Ne? Kakšna je naša vloga v vsem tem. Ne? In tukaj jaz imam en odgovor, ki je ni preveč, ne omenja ga se v tej obliki v literaturi. A to je, da bi se splačalo pravzaprav se zavedati, da v kozmopolitski tradiciji imamo dva vidika. Znači, eden vidik je ta, ki ga mi učimo na fakulteti kot profesorji, ko delaš politično teorijo, ko delaš politično filozofijo, to je teoretični globalno-politični nivo. Znači, kako bi morali organizirati oblast, kako bi morali organizirati demokracijo, kako bi morali organizirati ekonomsko življenje in tako naprej in tako naprej. Ne? Na tem teoretičnem nivoju tu zdaj lahko za te male dežele lahko velimo, da bi se lahko Slovenija recimo pridružila kozmopolitsko usmerjenim državam, ne? Recimo, da namesto da se druži z Janšo, z Orbanom, ne, da bi se Janša lahko družil z nekim, ko je bolj kozmopolitsko orientiran, ne vem, kot je Merklova, ali ko so bili Grki nekaj časa, ne. In je očitna varianta, ne, je podpirati te države in podpirati te organizacije, ki so kozmopolitsko usmerjene. Drugi vidik je zanimiv za nas kot posameznike. A to je, da kozmopolitizem ima tudi to eno dolgo tradicijo, da fungira kot predlog načina egzistencije, da živiš kot kozmopolit, posameznik. Tu bom malo citiral eno diplomsko delo, to je Ova Pekušek, to je delala, mislim, da je to delala pri Vojkotu Stehovniku, ne, znači to so ta osnovna dejstva, ne, prvi filozof na Zahodu, ki je izrazil te svoje kozmopolitsko dojemanje sebe in sveta, je bil Kinik Diogen v 4. stoletju pred našim štetjem. Svojo miselno so pol stoiki razvijali s poudarjanjem teze, da živimo v dveh svetov, s tistem, ki je lokalen in nam je dan ob rojstvu, in pol v širi skupnosti idealov, stremljenj in utemeljitev. Medtem ko je Hrizip, ki velja za strogega kozmopolita, omejil državljanstvo v kozmosu na tiste, ki v resnici živijo v skladu s kozmosom. Znači, to je cel čas, so to eksistencialne zahteve, ne, da živiš v skladu s kozmosom, da si kozmopolit po svojem načinu življenja. Ne. Rimski stoiki so bili bolj praktični, malo bolj cinični, so razširili princip kozmopolitskega državljanstva na vse ljudi, na podlagi človeškega razuma. Predan rimski kozmopolit je skušal ugotoviti, kako lahko na najbolji način pomagamo ob zavedanju, da vsem ljudem ne moremo na enak način. In recimo, kot pravijo Paulina Kleingeld, Cicero in Seneca sta v svojih delih prvenstveno potrjevala obveznosti do Rima. To taj nama ni pomembno. To, kar je pomembno, je, da imaš to razpravo, kaj ti prenese kozmopolitizem kot eksistencialni stav. Kaj je kozmopolitizem kot način življenja. In meni izgleda, da za nas kot intelektualce iz majhne nacije, iz majhne države, da so za nas ti eksistencialno razumevanje kozmopolitizma je po eni strani zelo pomembno, po drugi strani nam res ponudi upanje, da smo lahko na pošten in efikasen način kozmopoliti. Evo, tako da to je danes recimo ta tip teorije eksistencialne ima Martha Nussbaum, ampak ona je Američanka in njoj ne pada na pamet se zdaj ukvarja s tem, kaj bi nekakšna Hrvaška ali nekakšna Slovenija morala narediti. Ona ima
ta kozmopolitski, eksistencialni kozmopolitizem za svoje kolege sa Harvarda, ne? Ampak lahko to podobo, to Diogenovo, pa Hrizipovo podobo, lahko to uporabljamo zase, za nas, ki smo intelektualci iz majhnih dežel, vemo, da naša dežela, naša domačija nima velike moči, ne? Kaj tu pomeni biti kozmopolit? Pa pomeni živeti kot kozmopolit, verjeti v te kozmopolitske ideale in živeti na način, ki je s tem usklajen. Evo, toliko. Rekli ste mi, da moram na hiter in da moram na kratko, tako da bi s tem končal. Hvala. Super, hvala lepa. Bo zdaj nadaljeval Gašper, ne? Gašper, hvala lepa, profesor in seveda Tinkara. Jaz bi se sicer zahvalil profesor, ker je bil tako jedrnat, čeprav seveda je imel še dovolj časa. Tako da bi pa predlagal, no, da preden nadaljujemo, da profesor tudi pove en kratek, kot je sam predlagal, tudi predtem en kratek povzetek v angleščini, mogoče tudi za tiste, ki nas poslušajo iz tujine. So I would now ask professor to also give a brief summary of his talk in English, as he proposed before, and after that we will continue with a short commentary from my side. So, Professor. Okay, so this is a talk on cosmopolitanism. The title is What Kind of Cosmopolitanism Do We Need? And it consists of 3 parts. The first part is about the present day issues, the present day problems that have changed since in the last 20, 30 years. When you read older literature, it's very often about the problems of distant peoples. Say, I imagine somebody in Africa dying of hunger. Should you sacrifice some of your salary for her or for child? Now, this has changed completely with the refugee crisis. Refugees have come to our doors. We have been talking to Afghans. Now on the border between Croatia and Bosnia, the government, the Bosnian government, they have tried to find a place for quite a lot of refugees where to sleep, and it's in the middle of the winter. They are put in tents. And I'm cold here in a nice, huge apartment in Rijeka. Now you can imagine in a cold, frozen nature near Bihać, to sleep in a tent. And they say cynically, well, you know, they've got electricity. They can have some heating in the tent. Imagine. So this is the first challenge. The first challenge is that suddenly you have these refugees who are suffering in front of your eyes, and you have the populist reaction against them. The second cosmopolitan motivation that also somehow has exploded in recent time are the problems of climate, of ecological catastrophes. Sometimes this is described as characteristics of the Anthropocene, because it's like the period where the mankind has created all these troubles for itself. I disagree with the name. I would call, we are not all guilty for this. Gaspar and I, we didn't change the climate.
What did change the climate are the rich people. It's money and it's the capital. So I wouldn't call it Anthropocene, I would call it Plutocene, from Pluto's wealth. And with these two new playgrounds, on the one hand, the refugees and populism, on the other hand, climate and pandemics and so on. With these two new phenomena in the last 20 years, what we have is that old problems, how to get permanent peace, Kantian problem, how to get just distribution of goods and of risks and so on, how to preserve human rights, how to get a global democracy. These old problems have got a new face. So this is what my talk has been about. And I have concluded with a question, what about us? What about small countries? I have a question actually for Gašper. The students to whom I'm talking in English, where are they from? Thank you. I think we have quite a large following from Italy, from what I gather, and some from Austria, some from Romania as well. So it's mostly just the neighborhood states, I guess. Sorry, but it's what from? It's mostly from either neighborhood or the states in proximity, I'd say so. Okay, so for Romania and I'm also glad that Slovenian Philosophical Society has just signed a memorandum with Northern Macedonia. So it's I'm really glad that we did this. Okay, this so is maybe one. Okay. So most of your countries are like Slovenia, like Croatia, yeah. Countries that are not very powerful. La sola eccezione possa essere Italia, che è più sviluppata, eccetera. But for the rest, it's like us. And I'm concluding with the question, okay, what should we do? So a Slovenian student, a Romanian intellectual, what can she do in the cosmopolitan direction? And I have an answer, which is like a twofold answer. On the one hand, when we speak about cosmopolitanism, we speak about a general political arrangement for the world, global political arrangement. And here, our countries, they cannot do much. What would be nice for them would be to join the right allies, not to hang with pseudo-fascist idiots, but to hang with those countries that promise a little bit more cosmopolitan future. But there is the second aspect, and this is cosmopolitanism as a way of life, as a kind of existential ideal. Can I, as a human being, be a cosmopolitan, and what can I do about it? For example, you have there is a Slovenian journalist whom I find very impressive. His name is Boštjan Videmšek. He is spending all his time in the high-risk countries. So he goes to countries like Afghanistan, and there he interviews various sides, and he interviews people with whom probably none of us would dare to speak, and brings every week, every 2 weeks, you get news from him telling you how these people live, what are the terrible problems, and so on and so on. And this is a cosmopolitan arrangement, but it's a cosmopolitan arrangement as a way of existence. This is how the guy is existing. This is what he has done with his life and out of his life. So this is the second aspect of what can be done, what can we do as citizens of small countries. We can develop this kind of existential aspect, cosmopolitanism as a way of life. Thank you.
Thank you, Professor. I would just like to ask if you stop screen sharing. Professor, can you stop screen sharing so we can continue with our program? Can I what? Stop the screen sharing. Stop. Okay. Okay, thank you very much. That's it. You're welcome. And here we'll go to Gaspar, and Gaspar, your turn. Thank you very much. I will be very brief. So first of all, I would like to thank as a host of this meeting, and I feel really privileged that we were able to hear Professor Miščević's thoughts on cosmopolitanism, since I think it's a really important topic. I think this was quite interesting. I have lots of questions. I will, though, leave them up to you, at least, well, at least for some time, then maybe I will ask one as well. I will just add a few thoughts to it, which I do think are important and may also enrich this discussion, but I won't take too much time, because I think as we are right now, I think we're still pretty okay with time, but I don't want this meetings to go to last for too long, though I will speak in English. So here's my deal. What I wanted to say is that while I agree with the general premises of the ideas of cosmopolitanism, and I agree to most of the problems, of the issues that the idea of cosmopolitanism has, that already Professor Miščević has tried to show. On the other hand, I'm actually more interested into how has the idea of cosmopolitanism and actually this pressure towards or a striving for cosmopolitanism changed in the past few years. I'm especially talking I don't know, look at the recent events. Of course, the effects of the long time crisis in communication. This has definitely changed a lot. And the ideas of cosmopolitanism, the modern philosophical ideas of cosmopolitanism have really found a ground with, of course, the speech the essay that we already mentioned today. This was, of course, on the perpetual peace from Immanuel Kant, and this essay has pretty much brought the discussion of cosmopolitanism into the main philosophical circles. But the problem with this is that it was certainly really deontological and universalistic in nature. And the critical thing with here is it relied on kind of, say, rational. First of all, it was, of course, just a rational individual mind, but later on with Habermas's, for example, and I will speak just briefly about Habermas's ideas. Habermas's revisions, it relied on the idea of communicative and rational communication. So the problem with this is, do we see kind of a change with the recent events in politics? For example, we know what just happened in the Capitol in the United States just a few days ago. And we also know how the Twitter politics has changed the way the politics are being told. The question is this kind of a difference that tries to undermine the idea of collective rationality? This really has brought up a lot of problems that we didn't know before. The idea that Habermas tried to do was, of course, or his basically exposure was that cosmopolitanism should be based upon the idea of constitutional patriotism. Constitutional patriotism basically means that you believe in democratic procedure, that you believe in democratic principles. But the problem with democratic principles nowadays is that if the more direct the democracy goes, the more it tries to impede on the question of course, the question of the free speech, or on the other hand, the restricted speech, especially when it comes to hate speech and so on. And as the Twitter politics have shown, right now, for example, today I was just reading the many arguments for and against Trump's, for example, the closure of Trump's account on Twitter. So here the problem is the idea of
free speech, or the idea of this rational communication that Habermas tried to expose, for example, does this really rely on the idea that we are allowed to say what we believe in? Because how can we say that we don't believe in? And this is the problem for any theories that come from this Kant's idea of universal rights, universal acknowledgement. And of course, there were alternative solutions for the problem of cosmopolitanism today. There were, for example, you can just start with Appia and his ideas of, say, how could we put this? Of difference, his ideas of universality plus difference. And we have, of course, the point of multiculturalism, which needs to be integrated into idea of cosmopolitanism. But I still feel that the new virtual realms that we are in are presenting kind of a new structure of society. And this will present many new issues for how we see cosmopolitanism today. So I have tried to propose this commentary or make this commentary kind of a proposal already for a question for Professor to answer. And on the other hand, I would just like to say that we are, of course, living in strange times. And as I said, the corona problem has shown to be much more that we thought we can handle, and of course that we even, no one probably expected anything such proportions. And of course, what it really changed is how we see communication. I think we will, as Slovenia's Philosophical Society, will probably organize a bigger symposium in June on communication, but I already will say that this has become one of the most important questions. So how has the patterns of communication changed, and how has the idea of universality changed? Because, and this is where I will conclude, Michael Walzer proposed his, I think, excellent idea of this divergence or this difference between maximal and minimal values, between on one hand thick values and thin values, or thin morality. So basically the idea here in principle is that we should allow everyone, or that this could only happen, this thick ethics, like thick values, in some kind of say national state. But on the other hand, whereas the culture, so with a singular and single culture. On the other hand, there is idea of universal hospitality, which still comes from Kant, the universal rights. And of course, this is transnational idea. And the big kind of wish of Habermas, who is already 90 years old this year, so this needs to be told. But his big kind of ambition for European, or aspiration for European Union, has been that we should come to see that we are ready to live in a post-national state. And transnational state needs to rely upon the idea of being, for example, in European Union, being European by citizenship, but citizenship should not include traditions or culture, but should just include the belief in democratic procedures and the belief in the idea of kind of commonality that we have. And so this is this thin layer of morality. But my question for everyone, and Professor as well, is, are we allowed to have this difference? And does this change patterns? Do they actually force us to rethink the relation between thick and thin values? So thank you. This would be my part of today's talk. Thank you, Gaspar. Maybe we will just give the word to the professor to answer your question. Okay, it's a question that I'm very much concerned with. So I'm happy that this is the first question that arose. And here are some reactions. Here are some things that I would say. When you have a conflict like you have in the United States,
So you have Latinos on the one side, and you have Anglo-Americans on the opposite side. Or you have blacks with the black tradition, etc. And you have middle class and upper class whites, or you have working class whites. And then you debate how they should behave to each other. So normally what you do is you start asking what would be the reasonable views, the reasonable standpoints that could be shared by all of them. So you don't say, well, look, you know, you are black and you should go your way, and the other guy is white and he should go his way, and don't talk to each other. You say, no, what is common? What is this thing that is common to white and black? And Gaspar, I'm sorry, but this is in everyday life. This is what we in philosophy call universalist position. And let me finish by an example from my own life, something that hit me and that became interesting for me again now. So it was in the 1970s when I came for the first time to the United States. I was 20 years old. At that time, I also met Habermas for the first time. That was fun. I can tell you about this. I have an awful story about this. But I was in Chicago, Southside Chicago, which is a very rich area, sort of Jewish intellectual area, with famous writers living there, Saul Bellow sitting there and teaching, and so on. And the next neighbor to this area is the black ghetto. So you just cross the street and you go from this rich upper-class Jewish intellectual part right into the black ghetto. And of course, I had no idea. I was raised in Yugoslavia, where blacks are seen as normal people with whom you communicate, visitors from somewhere. It was President Tito and all that stuff. So, you know, I just walk into the black ghetto. And what happened was, there are three guys walking towards me, and they want to fight with me. And they start swearing and saying bad words. And I say, oh, please, you know, don't beat me. And they realize that English is not my mother tongue, not perfect. So the biggest says, oh, you're not American. I said, no, I'm not American, I'm Yugoslav. And then you know what he said? Then you are not white. Right on. And I couldn't believe it. I couldn't believe that these kids, the hooligans in the ghetto, that they had this level of sophistication. And there was a black riot in a town near Chicago. It was in Indiana, South Bend, Indiana. And with a scholarship that I had, a part of the duties to scholarship was to go and give a talk in a high school. So I decided to go to the high school in the middle of the rebellious South Bend black community. My bosses, they were shocked by that, saying, no, you can't do this. I said, no, I want to do this and I have a right to do this. I want to talk to the blacks there. I wanted to see, you know, how they react. Jesus Christ. After 5 minutes, the first thing they said, oh, you are not white. Right on. You are one of us.
So that much about the firmness about white identity and black identity and so on and so on. And I had 20 years later, I had funny experiences with Latinos, wonderful life really in a Latino neighborhood in south near Memphis. But I won't tell you now the story, and I won't tell you now the story about Habermas. Actually, I can tell you one awful thing. I met him at a conference in Yugoslavia, and I knew I was very young. I was less than 20, but I knew that he was famous, and I very much wanted to talk to him. And I start talking to him. It turned out he has a split upper lip. So he talked like this. I couldn't understand a single word. Nothing. Couldn't talk to him. He was talking and talking and talking and talking to me. I couldn't understand one word. 10 years later, we meet in Germany. And I say, well, now I'm better educated. Jetzt werden wir Deutsch sprechen. And then I had this terrible intuition. This is why he's working on communicative competence. That would be like me working on gymnastics and on sport, the philosophy of, like me doing philosophy of sport. That would be exactly the same thing. Hvala za odgovor. Hvala. Zdaj bi vprašala, če je še kakšno vprašanje tukaj na Zoomu. Is there any questions here on Zoom? How do you mean on Zoom? Written question? Tukaj, magar lahko se oglasite, se vklopite. Ja, v chat, mikrofon vklopite pa se oglasite. Aha. Dobro, ker tu ne vidim. Aha, evo ga chat. Sicer, če tukaj nimamo nič, mogoče lahko za kratek čas preidemo na Facebook vprašanja, ki se jih je v bistvu kar nekaj nabralo. Tako da mogoče bi kar prvo nekako vprašanje, komentar z Facebooka prebrala, in sicer uporabnik Robert Janec je komentiral vaš nastop, in sicer z besedami, da potrebujemo Nietzschejev kozmopolitizem. Nekako to je komentiral prvi, potem recimo drugi je vprašal, Roko Palir je vprašal, zdaj bom kar po angleško je napisal. What is the problem with global citizenship, or why this still isn't legally possible? Ok, znači ovo prvo vprašanje, tu nimam dobrega odgovora. Zato, ker mi ni jasno, kaj bi bil Nietzschejev kozmopolitizem. Znači, nisem 100%, da je Nietzsche res bil kozmopolit v našem smislu besede. Znači, to, da so vsa ljudstva enaka, da smo vsi enaki in enakopravni in tako naprej, nisem 100%, da je to bil nekakšen Nietzschejev ideal. Tako da, če ta kolega ima kakšne razloge, da mi pove, mislim, zakaj misli, kaj bi bil Nietzschejev kozmopolitizem. No, če se bo oglasil, bom prebrala. Zdaj vprašanje še enkrat ponovim od Roka Palirja. Da. Aha, zakaj ni mogoče? Ja, kakšen je problem z nekim globalnim državljanstvom na nek način, oziroma zakaj to še ni legalno možno?
Pa to je ta osnovni problem, ki mene zanima v vsem tem, kaj delam, to je, da je to, kar mi imamo danes globalno, je sistem držav. In da so države osnovni politični subjekti. Tako da je ogromen problem. Znači, ne biti globalni državljan, ampak biti državljan več kot ene države. To je že problem. To poskušajte narediti, pa boste videli, kaj bo se zgodilo. Zakaj? Zato, ker države, takšne, kakšne so, nočejo pustiti to svojo pravico ali to svojo moč. Znači, poglejte, mislim, kako reagirajo. Znači, majhne države naše reagirajo tako, da pravijo, ja, če to naredimo, bomo izgubili to malo prebivalcev, ki jih imamo. Velike države reagirajo tako, da pravijo, ja, gledajte, če to naredimo, bojo nam prišli ti lačni, ki bojo zdaj naši državljani, in boš imel ene lačne Albance ali nekaj takega, ki bojo pol sedeli v naši Švici. Znači, to je jasno, kaj so politične reakcije, ampak to, kaj je bolj zanimivo, je, zakaj je svet tako trdno državno zorganiziran. Da tudi, recimo, Združene države, kot poskušajo nekaj, spet to poskušajo samo kot države. Da enostavno nimaš dobro nareditega tega naddržavnega nivoja. In dok to ne imamo, ne bomo imeli pravi kozmopolitizem. Hvala lepa. Imamo v bistvu še eno vprašanje tukaj na Facebooku. In sicer Niko Šetar sprašuje: How do you suggest any practical implementation of cosmopolitanism could take place? In potem še tudi nadaljuje: It is difficult to imagine that members of the public who follow populist leaders would accept cosmopolitan ideas, much more difficult still to imagine those populist leaders giving up the benefit their populism brings them for some common good that cosmopolitanism brings. Thank you. I've been discussing things with Niko Šetar for ages. So we have this ongoing discussion. He is in Rijeka. No, he is in Maribor. Sorry, he is in Maribor, and we discuss things all the time. So this is one of many questions. I agree, Nico, with you that a populist leader would never accept cosmopolitan options. So if we take Janša as our example, sure, Janša is not going to become cosmopolitan. Much worse, Orban. He really hates cosmopolitanism. And he is not going to become cosmopolitan. That's very, very much clear. So my line would not be to try to get cosmopolitan leaders to become populist leaders to become nice to cosmopolitanism. My line would be that we try to awaken people who are not populist nationalists. So we talk to all others. Here is an example. When the Afghan refugees came to Maribor on the train, the students and some of the teachers, but mostly students, organized collecting clothes for the refugees. And they asked us to bring things that we wear. And I had tons of old stuff in Maribor, which I wasn't bringing home to Rijeka because my wife would hate them. And on the other hand, I felt sorry to throw them away. So wonderful, here are the frozen Afghans to whom I can give all the coats, and I bring it, and the woman, the young student, the student who was collecting the things,
she looks at my shoes and she says, well, you know, these shoes, they have a small hole. They are not very good. And I say, what the fuck, if they are good enough for full professor, why aren't they good enough for Afghan refugee? And she was very skeptical. And we went on through my clothes, looking at other stuff. And I realized that she is selecting the clothes using the criterion how she would select a thing for her child. She was treating the Afghans the way she would be treating her own children. And I was so impressed. And then I had a similar experience in the bank. It's a longer story. I can't tell you now the story, but it was the same thing. These are the people that I would first address. These are the people who can practically accept the cosmopolitan existence, the way to live that is cosmopolitan. And then it could move very slowly towards political reality. So, Nico, this is the way that I would go if I were given freedom to do it. Okay, hvala lepa. Zdaj bom pa še vprašala, če imamo na Zoomu kakšno vprašanje. Sicer bi že po mojem že kar počasi zaključevali z vprašanji, če nimamo na Zoomu več nič. Halo. Ja. Ha? Te lahko glasim? Lahko je. Bravo, Andrej. Yes. Bom kar po slovensko, da se ne matro po angliško. Čisto kratko. Poglej, svetovni kapital, ne, se pod firmo globalizacije in podobnih zadev že zdavnaj kozmopolitiziral. Se pravi, denar, kapital je bil motiv, ki je bil verjetno prvi, ki je presegel meje nacionalnih držav. Ja, to se zelo strinjam. Vlada tu. Zdaj, kaj temu modelu ne znamo in ne more slediti drugi, recimo civilna družba ali kaj takega? A se ne bi mogli tudi znotraj svetovne, recimo civilne družbe, če lahko rečemo, da kaj takega obstaja, organizirati podobna gibanja, recimo temu z moralnim kapitalom, ne s finančnim, ki bi ravno tako presegla meje države in ravno tako zajela v svet. Ja, to se vse strinjam. Ali moramo čakati na kakšne katastrofe, kot se bodo zdaj zgodile ekološke, da do tega pride? A se ne da to že pred tem kaj narediti? Jaz tudi upam, da bi se dalo. Samo poglej pri kapitalu, da imaš oba dve strani. Vzami si Trumpa, ki je kapitalist, nacionalist, ne? Tako da so različne opcije med kapitalisti, med bogatimi. Ni tako enostavno, da so bogati, da so idealisti, kozmopoliti, ne? Ja, to je res, sam jih je kar veliko, ki so kozmopoliti, ne? Presenetljivo, ne? Medtem ko med politiki, ali pa da ne govorimo o civilni družbi, je pa zelo malo vplivnih oseb, ki imajo dovolj moralnega kapitala, da govorijo čez meje držav, ne? Tega je veliko manj. Točno, ja, to imaš prav. Tukaj je en delay, en zaostanek. Točno, to se strinjam se vse, ja. Drugače pa si imel pa sjajno predavanje, to moram pohvaliti. Kaj? Sjajno predavanje je bilo, v skrčenem si bistveno zajel, ne? Tako da sem zelo vesel tvojega predavanja. Ja. Še Mirjana te pozdravljam. Ja. Ja, hvala lepa. Zdaj pa, če bi samo na hitro še eno vprašanje iz Facebooka je prišlo namreč. In sicer Špela Logar pravi. Špela Logar pravi. Hello, professor.
You mentioned democracy early on. Do we, under the conditions this society has evolved by now, have any possibilities of forming it at all? Thank you. I don't understand the question. Is the question whether we can form global democracy or whether we can form democracy at all? Do we, under the conditions this society has evolved by now, have any possibilities of forming it? Of forming it what? Mislim, da se nanaša. Po mojem, na družbo, se pravi na pogoje, se pravi conditions this society has involved. Ja, ampak če imamo možnost, da formiramo kaj? Ja, to je vse, kar je napisala. Profesor, jaz bi samo predlagal, da zdaj počasi tudi, ker smo že bližamo našemu času, da gremo zelo počasi na to vprašanje odgovoriti, pa mogoče, da bi si kar predstavljali, da je bilo vprašanje, ali lahko neko globalno demokracijo vzpostavimo, ker mislim, da je to dosti bolj logično kot demokracijo. Tako bi bil moj predlog. Dobro, jaz mislim, da bi globalna demokracija, mislim, da bo to prišlo v poštev, kot boš imel skupne interese. Znači, kot interesi, ko se zgodi, da moraš skupaj reševati določene probleme. Ne vem, imaš COVID pandemijo, ki se zelo razvija okrog Mure. Pa jo imaš v Međimurju na Hrvaškem, pa jo imaš v Prekmurju na Slovenskem, pa imaš tudi nekaj na Madžarskem in se hočeš to reševati mednarodno in te gre na živce, da ti zdaj imaš domače avtoritete, slovenske, hrvaške, tako naprej. Hočeš imeti svoje demokratsko odločanje na nivoju male mikroregije. Če je to zelo močno, bo to stimuliralo demokratsko odločanje, ki bo šlo čez meje. In to so prvi koraki v tej kozmopolitski ureditvi. Ok, hvala lepa. Zdaj pa mislim, da bi kar počasi zaključili. Zdaj mogoče samo še člane SFD, lahko samo še malo ostanejo po koncu. Bomo tudi pol končali s snemanjem. Tako da zdaj pa Gašper še za zaključne besede. Najlepša hvala. Jaz mislim, da bomo tale večer počasi, ker se počasi bližamo tej uri, ki smo jo postavili, da je dokončno za naše dogodke, torej 1,5 ure, nekako se že bližamo temu, nekaj smo malo čez 1:20. Preden zaključimo, bom kot celej tudi dopustil profesorju še nekaj sklepnih misli, seveda. Še pred tem bi pa rad, kot je že Tinkara napovedala, pozoril čane, namreč vsem bi rad sporočil, da z novim letom pri Slovenskem filozofskem društvu pričenjamo ponovno vpisovati nove člane in tisti, ki so že člani, jih pač tudi naprošamo, da nekako tudi potrdijo tudi letos svoje članstvo. To bi bili izredno veseli, ker je to pač način, recimo nek način, s čimer pokažete, kako razumete naše delo. In tudi, kot veste, tukaj je ogromno tudi prostovoljnega dela vključenega. Tako da tukaj daleč tega je pa pač podpora razvoju filozofije, ki upam, da jo uspešno upravljamo. Tako da to mogoče nekaj besed in kot je Tinkara napovedala, tisti člani na Zoomu, ki pa so že tukaj, pa hvaležni, če še ostanejo po zaključku nekaj minut. Druga stvar, ki bi jo rad povedal, je pa, da sem jaz izredno vesel, da smo imeli priložnost danes gostiti to predavanje. Mislim, da je bilo izredno zanimivo. Tukaj tako, da se pridružujem temu, kar je že Andrej Ule povedal, da preprosto je to tema, ki je še danes relevantna. Da živimo v času, ko Evropska unija teži k neki federaciji, pa po drugi strani pač neka ta Kantova ideja federacije držav, ali pa recimo, če ne drugega, vsaj splošne konfederacije, mogoče neka iluzija celo se zdi še zdaj. In ja, drži, v času te razklane politike bomo težko našli res neko noto, je pa ideja kozmopolitizma tista, ki nas lahko usmerja. In vprašanje je, če si v filozofiji lahko želimo kaj več kot neko tako orientacijo ali pa recimo temu neko
moralno, v tem primeru pa tudi politično orientacijo za naše delovanje. Tako da, jaz bi se rad zahvalil vsem, ki ste nas poslušali danes, vsem, ki ste nas spremljali na Facebooku, ki ste prišli z nami v Zoom, in še pred zaključkom bi pa rad tudi povedal, kaj se bo pa dogajalo v prihodnje. Tudi v prihodnje bomo gostili kar nekaj dogodkov. Napovedal sem že simpozij, večji simpozij, ki se kani zgoditi junija. In takrat najverjetneje bo šlo za večji dogodek mednarodnega značaja in upamo, da seveda tudi že v živo. Tako da, če ne drugega, bomo pa v vsakem primeru bomo prenašali tudi tako, kot zdaj, preko Facebooka in Zooma. Druge zadeve, ki so, predvsem bomo imeli v prihodnje nekaj več tujih gostov, zato bojo predavanja v angleščini. Februarja bomo sicer gostili Gorazda Andrejča, ki trenutno dela na Univerzi v Groningenu, in Tomaža Grušovnika. Marca pride kritični tukaj Tomaž, pozdravljen, bivši predsednik, tudi tebe je izredno lepo videti, tako da hvala. Marca pride romunski kritični teoretik Ciprian Bogdan. Aprila sem zelo vesel, da bomo goste povabili Jasno Kotesko, ki je tudi nenazadnje nam pomagala, da smo podpisali pred časom memorandum z Makedonskim filozofskim društvom o sodelovanju, in tukaj se obeta še več sodelovanja v prihodnje. Potem maja imamo indijske filozofije z Nino Petek in Sebastianom Borošom. Tako da že kar nekaj programa zaenkrat je, pa mogoče še kakšno presenečenje v mestu, tako da ne skrbeti, tudi v prihodnje bomo zagotovo delovali še na tak način ali pa mogoče še bolj intenzivno kot zdaj. Tako, ne bom več kradel časa. Še enkrat se zahvaljujem vsem in še posebej profesorju in ga prosim še za nekaj sklepnih misli, vse člane pa da potem še malo ostanejo. Najlepša hvala. Profesor, boste še nekaj sklepnih misli povedali mogoče za konec? Ne, hvala vam, vse je Ne boste. Vse super. Dobro, potem pa se mi, predvsem jaz, Tinkara in ostala ekipa, torej tudi Luka in Nataša, torej Slovenskega filozofskega društva, lepo pozdravljamo vas, pa se vidimo naslednjič, ne? Tako da ja, hvala za pozornost. Nasvidenje. In nasvidenje. Hvala. Hvala. Nasvidenje.